Okay, distribution. Si next is Kahagnaan National High School, 27 reams. Okay, 27 reams for Kahagnaan National High School. And then 10 reams for Esperanza National High School. 2 boxes. Yes, sister naman. So, happy po na ito natagaan ang atong St. Joseph Academy. 2 boxes for St. Joseph Academy. So, daghang salamat sa inyong pag-attend sa atong activity karon bisan usa wa ka-adjust sa daghang mitambong. So, daghang salamat sa pag-suporta o kanulay nga pag-attend sa atong activity sa munisipyo. Mga sir, daghang salamat, maadong adlaw. Happy Pangilin.